bafethu isoja bafethu isoja kuthola phela emsebenzini wakho umshado zalwa iqhawe lethu thina abantu abasha especially thina abantu abasha saphumela phambili noma thina abendlu emnyama usinika bafethu into esimele siyiphilele noma bafethu uyasigqugquzela thina abantu abamnyama basabancane abanentshisekelo kuya phambili empilweni bafethu namhlanje kuzalwa bafethu angazi akekho amagama amakhulu noma awekho amagama angamchaza kangcono noma bafethu usibusiso kuthina uyisibusiso esikhulu futhi namhlanje sifisela usuku oluhle kakhulu ngathi uNkulunkulu angagcina mfethu uLungisani Mavundla lapha siyazi insizwa leULungisani Mavundla lapha yena usemncane nje ibrazo nje uthi umubuka nje ibrazo anyawo uthi ungaqondi uthi ibrazo kodwa singazi ngathi la ko20 kodwa uyambona uthi awukhulile uyambona siyamazi bafethu simazi lapha kuKhozi FM lapha ngasonke isikhathi lapha la khona enza khona umsebenzi wakho omuhle kakhulu bafethu na Instagram ngonjalo bafethu siyamthola lapha wenza umsebenzi wakho omkhulu omuhle kakhulu siyawuthanda umsebenzi wakho sina abantu abasha siyawuthanda siyiNingizimu Afrika namhlanje siyasubonga umsebenzi wakhe asenzela wona nomsebenzi wakhe asivezela wona noma asiqhubuzela ngawo ukugquzela intsha yakithi thina eSouth Africa noma usinikeza into uzivezela ukuthi thina abantu abampisholo akumelanga ukuze sibe nakho konke ukuze siphumelele noma akumelanga sesijaje noma siyibamba ukuthi hayi mina ngiphuma ekhaya ehlwempu noma mina ngisemakhaya le mfethu kaZulu ngisemakhaya enquthu ngisemakhaya kaNongoma anginawo ama resources are enough namhlanje kunabantu abafana njenganayo uLungisani mfethu uMavundla eza nawo information noma sinike ahlangabeza endleleni athi yize nikude kodwa ngizonihlangabeza endleleni ngoba naye uthi mayichaza indaba yakhe la vela khona vele sibone ukuthi bafethu why should we not yini ngahlula thina ukuthi sifike lapho ngoba sebekhona abantu abafana njengayo thu indlela ukuza kwabaphambili bafethu thu inkunzi sematholeni namhlanje bafethu kuzalwa uLungisani Mavundla umfethu onomusa noma umfethu olunge ngalendlela esimanga siyamazi lapho uKhozi FM ungena njalo ngo10 asifunde izincwadi inkondlo baningi sonkondla sayisebenzisene kunye nabo baningi abantu abasha sepromote imisebenzi yabo siyababona bafethu bayaphumelela ngayo indlela sinako unama reading live sessions unama poetry session ngayo indlela ngicela imlandela bafethu ku Instagram wonke ama social media platforms ethi Mavundla official media noma lapha besinimlandela bafethu kakhulu because umuntu bese osigqugquzela thina abantu abasha ukuthi siye phambili mfethu uLungisani Mavundla ngathi uNkulunkulu angagcina mfethu wasigcinela wena ngasonke isikhathi ngoba kakhulukazi kuba nenkinga la khona esingaba celebrate noma singababongi ngwanele abantu abasenzeni into ezinto abantu ezinto amaqhawe ezinto ezinhle sinokubabonga sebengasekho emhlabeni sithi hayi bafethu uLungisani Mavundla wenza ukuthi wayiqhawe siveze imisebenzi yakhe engasekho mina ngikubona kunesidingo lokho ngoba usuke engasekho ngingcono sikwenze esaphila bafethu uLungisani Mavundla siyambongela bafethu ubhuti kuthina abantu abasha ubaba kuthina abantu abasha umngani kuthina abantu abasha akayiphamisanga nhlobo ngoze umbone ngisho ephakathi kwabantu ukuthi yena unotho kodwa nje kube ngathi ungumuntu nje ofana nabanye abantu umuntu ordinary sawubonga bafethu umusa ngathi uNkulunkulu ngagcina bafethu sikuwisha happy birthday iqhamuka lapha bafethu kuindabuko clothing bafethu simwisha happy birthday bafethu uLungisani Mavundla insizwa yalapha eshowe bafethu ukhwayeza unonduku kuthiwa inkosi ayiqedwa ngaba ngizibiza zonke inkosi ayiqedwa siyabonga bafethu kama namuhla kaMavundla bafethu please follow our social media platforms please subscribe to our YouTube channel lapha bafethu Good Media Photos TV subscribe lapho ku red button ukuze ngasonke isikhathi sipha umsebenzi lapha nibona niyabanye abazoba sethubeni lokuwina one of the products yalapha eindabuko clothing kune clothing company evuliwe noma clothing brand evuliwe la KZN izalelwe KZN noma ngathi izalelwe abantu abamaqhawe abanje noma Mavundla isparishwa ibona noma ibona amagqugquzelayo senze izinto sirisk empilweni singayibambe move sithi hayi ngoba siphuma ekhaya ethize noma sibanjwe ukuthi nokuthi abantu abafana njengaba abagqugquzelayo ukuthi senze izinto so namhlanje si proud ngaye bese simfisela usuku oluhle kasingabona usuku oluhle kakhulu mfethu Mavundla uNkulunkulu asigcinela wena sikulalela lapha sokhala masungena ba
khala ngisho iy'ntombi zethu siyesidideka sithi hawu kodwa Nkosi lo muntu uyifake iy'ntombi zethu isikhali uthi usaxoxa nentombi yakhe ngeke sana sami sengena uMavundla uyasho nawe uthi hawe ma zithi ingane hawe ma nangu uMavundla yena.